Dobrodošli u Solar M folije za stakla. Da li ste se zapitali koliko vremena i truda potrošite na čišćenje stakla tuš kabine? Zamislite svakodnevnicu gde ne morate non stop da brinete o napornom čišćenju kamenca i fleka nakon svakog tuširanja. Solar M nudi najbolje rešenje. Nova antikamenac folija trajno štiti stakla tuš kabina od uticaja kamenca i klorisane vode. Nova hidroforma tehnologija folije omogućava trajnu zaštitu stakla, snažno odbijanje kamenca sa površine, veoma lako čišćenje što znači izuzetnu uštedu vremena, truda i novca, a vaša stakla i nakon više godina ostaju kao nova. Nakon montaže antikamenac folije, stakla ostaju kristalno prozirna, tako da je montirana folija potpuno neprimetna. Pozovite nas, zakažite termin montaže i uverite se u naše vrhunske proizvode. Vaš Solar M.